Hola, buenas tardes. Veña, vamos a empezar as clases de Pilates no programa Actívate. Son unhas clases a distancia en streaming organizadas polo Concello de Vimianzo, do cal temos que agradecer que faga este tipo de iniciativas para a xente que está na casa sin posibilidade de salir á calle. Ademais de concienciarnos da importancia que ten de que quedemos todo o mundo na casa sin salir. Ademais deso, queremos empezar ahora as clases de Pilates recordando que polas mañáns durante esta semana hai aeróbic e de 5 a 6 hai Pilates, vale? E sin máis, vamos a empezar as clases de Pilates. Nada máis que empezar de pé dereito, vale? Colocámonos os pés alineados, pés a anchura dos hombros, pernas estiradas, barriguilla un peliño apretada, pelvis, si a quitamos hacia atrás un poquinho, arqueamos un poquinho a espalda, si a metemos demasiado para dentro, redondeamos un poquinho a espalda, buscamos unha postura neutra que nos permita ter a espalda alineada coa cadera, vale? E os braciños a altura dos nosos muslos, os hombros abertos un pouquiño, peito un pouquiño aberto e o cuello finalmente estirado, pero non estirado por adiante, vale? Alargado un peliño por atrás e mirando de frente, sentindo como si permanentemente durante toda a clase nos estean tirando, simulando que nos tiran cunha pequena corda e nos estiran o cuello, intentan alargarnos a columna e inténtanos alargar tamén o sacro hacia o suelo, vale? Intentamos estar o máximo alineado posible, vale? E desde aí, simplemente vamos a empezar a aprender a respirar, vale? Simplemente, solamente vamos a coller aire polo nariz, hinchando ben o peito, abrindo ben esas costillas, e soltando o aire moi despasiño pola boca. Que nos leve tempo soltar aire. Volvemos a coller aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos despasiño o aire pola boca. Que nos leve tempo soltar o aire porque é o tempo que nos vai a tardar en facer o exercicio que toque, vale? Volvemos a coller aire inspirando polo nariz e volvemos a soltar despasiño pola boca. Vamos a aprender a respirar e contraer a musculatura da barriga a medida que respiramos. Para eso, separámoslo en 3 pasos e despois facemos todo o conxunto. Corregimos postura, pés, rodillas, barriga, pelvis, espalda, hombros, brazos sueltos, hombros abaixo, cuello largo por atrás, non por adiante, repito, por atrás, e miramos de frente. Vamos a coller aire polo nariz de novo, abrindo ben esas costillas, e ao soltar aire despasiño pola boca, metemos a barrigiña fuerte para dentro, que lle chamamos ombligo a espalda, mantémola apretada, mentre soltamos o aire despasiño e por completo. Relajamos a musculatura da barriga para de novo coller aire, contraemos, apretamos o ombligo e soltamos o aire despasiño co ombligo ben apretado. Relajamos a musculatura abdominal da barriga para de novo coller aire polo nariz, repito. Apretamos o ombligo fuerte e soltamos o aire despasiño. Primer paso. Segundo, relajamos a musculatura abdominal, collemos aire polo nariz, inspiramos, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, corrigindo postura, e ao soltar, simulamos que estamos no baño facendo unha ligeira forza, tensamos esa musculatura profunda, interna, lateral, activamos transverso, abdominal,
Mantemos apretado e soltamos despaciño o aire pola boca. Relajamos musculatura, collemos aire de novo, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, empujamos, repito, como estuviéramos no baño, facendo unha lixeira forza, mantemos tensa, apretada esa musculatura e soltamos o aire despaciño pola boca, hasta vaciar por completo todo o aire dos pulmóns. Volvemos a relajar esa musculatura abdominal para de novo coller aire. Volvemos a coller aire, abrimos ben esas costillas, corregemos postura de pé, rodillas, cadera, espalda, hombros e cuello. Tensamos esa musculatura, activamos esa musculatura abdominal e soltamos o aire mantendo contraído hasta acabar de todo, de vaciar por completo todo o aire dos pulmóns. Facemos a última. Volvemos a coller aire, hinchamos ben, abrimos ben esas costillas e empujamos como estuviéramos, repito, no baño facendo unha lixeira forza e soltamos. E ao acabar relajamos por completo. Siguiente, importante, ahora contraer suelo pélvico. Vamos a coller aire, hinchamos ben, musculatura relajada abdominal. Si antes empujábamos como estuviéramos no baño, ahora cortamos a jana de ir ao baño na mitad. Cortamos, activamos a musculatura, axudámonos cos glúteos, cerramos aí abaixo esa musculatura e soltamos o aire despacito. Relajamos suelo pélvico, collemos aire, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas e ao soltar, cortamos a jana de ir ao baño, apretamos glúteos, cerramos aí ben abaixo esa musculatura, mantemos tensa e apretada e soltamos o aire despacito. Relajamos musculatura, volvemos a coller aire, contraemos suelo pélvico, cortamos a jana de ir ao baño, apretamos glúteos, axudámonos, cerramos a musculatura baixa, profunda, mantemos a tensa apretada, mentre soltamos todo o aire. Relajamos musculatura, volvemos a coller aire, hinchamos ben o peito, cortamos a jana de ir ao baño, contraemos suelo pélvico, glúteos, apretamos fuerte e soltamos, mantemos contraído esa musculatura. Relajamos. E agora, en Pilates, o que hai que facer é activar as tres ao mesmo tempo. Barriga, adentro, ombligo, empujamos, ir ao baño, cortamos a jana de ir ao baño, axudamos con glúteos. Todo ao mesmo tempo, cando soltemos o aire. Vamos a empezar. Corregimos postura, pés dereitos, non hacia fora, dereitos, rodillas estiradas, espalda, a pelvis alineada, espalda recta, brazos anchura dos hombros, peito aberto, cuello largo para atrás e miramos de frente. Empezamos aí a coller aire, inspirar, a abrir ben esas costillas, hinchar ben o peito. E antes de soltar aire, xa metemos a barriga, xa empujamos, xa contraemos o suelo pélvico, xa activamos glúteos, xa activamos toda a franja abdominal. E con todo ben contraído, empezamos a soltar aire. Relajamos por completo. Inspiramos, collemos aire, hinchamos peito. Siempre con postura alineada, correcta. Todo ao mesmo tempo, barriga, empujamos, suelo pélvico, glúteos, todo coreano, contraído toda a franja abdominal que nos vai a aguantar o movimiento, toda a musculatura da barriga e da postura. Soltamos aí, despacito, con todo contraído. Relajamos a musculatura para de novo coller aire. Contraemos todo ao mesmo tempo e empezamos a soltar. E repetímolo 2 veces máis, sin deixar de ter a postura ben alineada e correcta. Volvemos a coller aire, activamos todo fuerte e soltamos.
Facemos a última, relajamos toda a musculatura sempre que collemos aire pola nariz. Antes de empezar a soltar aire, contraemos todo fuerte e soltamos. Vale, todo que parece moi lioso, esta forma de respirar, para a xente que non está habituada a facer pilates, do principio vai parecer que é moi difícil. Con práctica, todo se fai e non costa moito. Solamente, após primeiros que vindes agora a facer clase, vedes que vos vai costar algo. Prestarlle atención a respiración, a corregir postura e a facer un movimento que toque, pero co paso das clases, co paso do tempo, co paso dos exercicios, vai resultar mecánico e todo vai salir fluido e sale ben, vale? Pois agora, despois de corregir postura, de pé dereito, faremos varias posturas, varios ejercicios en cada postura. Agora estamos de pé, pois empezamos a combinar movimiento con respiración, vale? Abrimos peito, hombros hacia atrás, barriga contraída, pernas estiradas, peso alineado, hombros abaixo, mans a altura do muslo, cuello largo e miramos de frente. Simplemente, ao coller aire, que a musculatura da barriguinha ben relajada, subimos os brazos. A altura das mans, a altura dos ombros. Subimos. Chegamos as mans arriba, hinchamos todo o aire nos pulmóns. Contraemos toda a musculatura. Abrimos palmas, abrimos peito. Soltamos aire. Peito aberto, ombros atrás, cuello ben estirado por atrás. Soltamos aire. Xusto acabando de soltar aire, chegamos cas mans ao muslo. Volvemos a coller aire, subimos brazos. Contraemos todo, barriga, transverso, suelo pélvico. Soltando aire, abrimos palmas, peito aberto, cuello largo para atrás, ben estirado, como se nos tiraran permanentemente do cuello hacia o teito. Soltamos aire, mans ao muslo. Volvemos a coller aire, subimos. Apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos cuello con nosa propia forza para atrás, soltamos. Collemos aire, subimos. Contraemos todo fuerte, palmas, peito aberto, hombros algo atrás, cuello ben largo, musculatura abdominal ben contraída, soltamos aire, chegamos cas mans ao muslo. Repetimos, dúas máis. Collemos aire, subimos. Contraemos fuerte, giramos, abrimos peito, estiramos cuello, soltamos aire, xusto cando chegamos as mans ao muslo, xusto acabamos de soltar aire. E repetimos a última, collemos aire, subimos, apretamos todo fuerte, palmas, peito algo aberto, musculatura como fixemos nos primeiros exercicios de respiración, ben contraída e cuello ben largo, totalmente alineados. Ben estirado, vale? Que non nos caia hombros para diante, cadera para atrás, pernas hacia fora, nin cuello por baixo, vale? Barriguinha, brazos, ombros, cuello, pés e ben dereitos que miramos. E desde aí, facemos outro ejercicio. Desde aí, collemos aire, equilibrio, contraemos e ao soltar, a medida que subimos brazos, sube rodilla. Perna hacia fora, rodilla arriba, puntera hacia abaixo. Peito aberto, musculatura ben contraída, cuello ben estirado, unha figuriña ben recta, ben dereita. Pero coller aire, baixamos perna e brazos, pés alineados, preparados para a seguinte repetición. Por outro lado, collemos aire, barriguinha para dentro, empujamos, cortamos a janeira do baño, glúteos, todo activado, e ao soltar a medida que subimos perna, suben brazos, perna hacia fora, punteira hacia abaixo, rodilla arriba, aguantamos, e ao coller aire, baixamos, e ao soltar apretamos, arriba, peito aberto, barriguinha, cuello, miramos de frente, rodilla, perna, punteira, brazos, e aguantamos. Collemos aire, baixamos.
Antes de soltar, contraemos toda a franja abdominal, suelo pélvico ben contraído, importante, arriba. Mantémonos, aguantamos, soltamos o aire despacillo en esta postura. Si non fai falta axuda, porque mantemos equilibrio, unha man apoiada en algún lado, unha parede, o que teñamos unha mesa, e aí. Apretamos, contraemos, e abaixo. Veña, repetimos, unha máis por cada lado. Collemos aire, activamos toda a franja abdominal e arriba. Cuello estirado, miramos de frente, nin para abaixo, nin para arriba, de frente. Contraemos, suelo pélvico apretado, mantémonos e aguantamos. Collemos aire, baixamos perna e brazo, última, apretamos, arriba. Veña, collemos aire e baixamos. Vamos a facer outro ejercicio de pé dereito. Vamos a combinar varias posturas e varios ejercicios en cada postura, ¿vale? Pois veña, vamos agora a meternos alineados, pés a anchura dos hombros, como sempre, pés dereito, rodilla, barregiña, brazos, hombros, cuello estirado, largo para atrás e miramos de frente. Desde aí simplemente vamos a movilizar un pouquinho esa espalda, quitar tensión e relajar un pouquinho, ¿vale? Collemos aire, apretamos a barregiña e vamos a baixar cuello, hombros, miramos o ombligo e baixamos vértebra a vértebra e soltamos aire aí abaixo, quitando tensión de brazos, hombros e cuello. Porque desde aí abaixo vamos coller aire e simplemente metendo o ombligo a espalda para dentro fuerte, vamos subir sentindo como cada vértebra se coloca alineada e ben colocada unha encima de outra, vale? Para elevar os ombros ao seu sitio e por último o cuello. E veña, vamos a coller aire, apretamos o ombligo fuerte e veña, empezamos a deixar o cuello suelto mirando o noso ombligo. Despois adelantar hombros, brazos sueltos, colgando, sin quitar tensión. E veña, baixamos, sin quitar, relajados, sin meter tensión, vale? Abaixo. Aí abaixo non damos rebote, nin queremos fijar o máis abaixo posible, non fai falta. E desde aí collemos aire, apretamos o ombligo e vértebra a vértebra subimos. Somos unha corredera que se cerra e que se abre. Errores neste ejercicio é, ao soltar, baixar a espalda recta. No. Hai que articular cuello, hombros, redondear. Sentir cada parte da espalda como se move hacia abaixo. Sentir cada parte da espalda como ven hacia arriba. Veña, repetimos dúas máis. Collemos aire, ombligo a espalda, baixamos cuello, flexionamos cuello, adelantamos hombros, quitamos tensión de brazos, redondeamos espalda, miramos o ombligo e brasillos sueltos, cuello suelto, hombros sueltos, porque desde aí vamos coller aire, co ombligo ben apretado, vamos colocar cada vértebra no seu sitio. Para penúltimo colocar os hombros e o último cuello largo para atrás e miramos de frente. Volvemos a facer a última. Collemos aire, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, cos pés, rodillas, barrigiña, espalda, hombro, no seu sitio e cuello. E ao soltar, flexionamos, adelantamos cuello, adelantamos hombros, redondeamos, miramos o ombligo e vamos hacia abaixo. E desde aí vamos coller aire, apretamos o ombligo e arriba. Vale, cambiamos de postura. Ahora vamos a facer un ejercicio donde vamos a acumular un pouco de carga, de tensión nos hombros e algo de cuello, vale? A xente que acumule lesións arriba, contracturas, acumulen carga, tensión como vértigos arriba e queren facer este ejercicio e lle moleste, este está contraindicado para ese tipo de xente, vale? Doblamos un pouquinho as rodillas. Un peliño, en este ejercicio hasta que se acabe siempre rodillas un pouquinho dobladas, vale? Non metemos a pelvis hacia adiante para que a espalda, non, corregimos, barrigiña apretada, espaldinha recta, peito aberto, cuello estirado, palmas hacia arriba, brazos abertos e a altura dos hombros.
E desde aí, con rodillas dobladas, peito algo aberto, ombros ben atrás, e cuello ben largo, como se permanentemente nos tiraran dele, vamos coller aire e vamos ir hacia un lado, inclinándonos, tronco, cuello e brazos. Apretamos toda a musculatura abdominal, berrija, empujamos suelo pélvico. E ao soltar, devolvemos tronco, cuello e brazos. Muslos apretados, barriga apretada, peito aberto, cuello estirado. Vamos hacia o outro lado. Errores, que cando vayamos hacia un lado que nos cae o brazo. Mantémolo, vale? A un ladinho. Apretamos fuerte e devolvemos, soltando aire. Miramos de frente, cuello estirado. Brazos, altura dos hombros, peito aberto, barrigiñas, cuello estirado. Vamos hacia un ladinho, leixos, collemos aire, apretamos e devolvemos. Tronco, brazos e cuello. Facemos dúas máis, vale? Unha hacia un lado, leixos, inclinámonos que non nos cae o brazo, rodillas dobladas, pés dereitiños, alineados, separados a anchura dos ombros, contraemos toda a musculatura, suelo pélvico tamén, e soltando aire devolvemos tronco, brazos e cuello. Vamos á última, collemos aire e vamos, leixos, 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 o máis que podamos, apretamos fuerte e devolvemos soltando aire moi despaciño, brazos. Descansamos ombros, baixamos brazos e estiramos pernas. Corregimos, cambiamos. Alineamos pés, pernas, barrigiña, pelvis, acordarse, tendo os movimentos hacia adiante, arqueamos a espalda, acumulamos moita tensión, hacia adiante, redondeamos a espalda, neutra, vale? Alineada, que a curvatura normal da nosa espalda, pero sin exagerar, vale? Nin a un lado, nin a outro, recto, vale? Pernas estiradas, brazos sueltos, peito aberto, cuello estirado, alineámonos. Vamos a levar a pelvis hacia atrás, peito aberto, cuello estirado, baixamos, 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 apretamos fuerte, musculatura da barriga, como vimos as 3 veces, barriga, empujamos suelo pélvico, glúteos a muslos, e ao soltar aire, arriba, peito aberto, ombros algo atrás, cuello ben largo, miramos de frente. Collemos aire, vamos ca pelvis hacia atrás, non ca rodillas hacia diante, non, hacia atrás, pelvis todo canto podemos, espalda reta, cuello alineado, brazos a altura dos ombros, palmas que se miran e a anchura dos ombros, eses brazos. Baixamos un poquinho máis, contraemos, arriba, peito, barrigiña e cuello. Collemos aire, máis fluido, apretamos, soltamos. Collemos aire ao baixar, muslos apretados ao baixar, espalda, cuello ben largo, brazos, pelvis ben hacia atrás, contraemos musculatura, soltamos. Collemos aire, apretamos, soltamos. Collemos, baixamos un poquinho máis, espalda reta, peito aberto, cuello estirado, pés alineados, e ao soltar, e veña, vamos, apretamos, arriba, vamos dúas máis, collemos, pés, rodillas, que non abren hacia fora rodillas, nin hacia dentro, ben dereitiñas, apretamos, arriba, soltamos, peito aberto, brazos a altura dos muslos, cuello estirado, e última, apretamos fuerte e ao soltar, despaciño, subimos, movimentos lentos, non é unha actividade moi dinámica nin con moito ritmo, pero é exigente, se fai ben é exigente, vale? Colocamos pés alineados, exigente postura. Hai que ter bastante equilibrio, podemos apoiar nunha parede, si non fai falta, vale? Veña, damos un pasito atrás. Os pés miran hacia a mesma parede, separados, a anchura da miña cadera a ombros, vale? Unha vez que estón aí, apreto o ombligo, meto a miña espalda recta, levo os ombros atrás, estiro o cuello, miro de frente e levo os brazos arriba. Porque vou coller aire, baixo a rodilla, subo os brazos, estiro o cuello e miro de frente. Contraio
solto aire, subo. Una. O pé de atrás que non vai hacia un lado, porque a rodilla ten que ir hacia fora. Se o pé de atrás apunta hacia un lado, a rodilla vai hacia ese lado, e non é un movimento natural, e podemos nos lesionar. Ten que mirar recto hacia abaixo, ten que ir recto hacia abaixo, vale? Vamos, collemos, tiramos o cuello, apretamos, soltamos. 2. Apretamos. 3. Collemos aire ao baixar, soltamos ao subir. Arriba. Collemos. Apretamos. 2 más. Apretamos. Última. Apretamos. Arriba. Importante, ao baixar, non meter a pelvis hacia adiante. Ai, que non nos vai a caer, Recta, recto hacia abaixo, Vale? Vamos polo outro lado. Partimos de postura, de pé, pés alineados, anchura dos ombros, dereitos, barrigiña, brazos, peito, cuello, perna contraria, atrás, ben atrás. Colocamos a espalda, vertical, barrigiña apretada, hombros algo atrás, cuello estirado, brazos. Collemos aire, rodilla, brazos arriba. Apretamos toda a musculatura, soltamos aire, 1. Collemos, contraemos todo fuerte, soltamos, 2. Apretamos, fijádemos na perna de atrás que non apunta hacia fora, que este alineado, que apunta a mesma parede, co pé de diante un poquinho separados, pero que apunta a mesma dirección, Collemos aire, baixamos, subimos brazos, tiramos cuello, contraemos toda a musculatura abdominal, soltamos. Baixamos, apretamos. Acordarse que non me vai a cadera para adiante, Baixame reto hacia baixo. Vamos, última. Apreto. E solto. Vale, descanso un poquinho esas perniñas e vou cambiar de postura, vale? Vou meter boca arriba. Séntome. Doblo as rodillas, pés dereitiños, nin se xuntan, nin se abren, vale? Aí separados, ben dereitos, alineados con rodilla, cadera e ombros. Vale? E agora, deixo ir hacia atrás, entrelazo os dedos das mans e deixo-me caer hacia atrás. Apoio ben esta parte baixa da espalda, que a teño que ter moi aplanada, vale? Non podo tela arqueada, non me podo facer un arco, vale? Para eso, corrijo a miña pelvis, vale? Que ten movimiento, e busco unha postura donde me permita ter a parte baixa da espalda ben aplanada e non me movo. Sigo me vindo hacia atrás, levo os ombros atrás, codos ben abertos, e vou a coller aire, meto a barriga para dentro, empujo, contraio o suelo pélvico e ao soltar aire cos codos ben abertos, levanto simplemente un poquinho e miro as miñas rodillas. E aí solto aire un poquinho e teño a parte baixa da espalda ben apoiada. Solo levanto unha parte do omóplato, non de todo, e un ombro e mal o outro neste caso, vale? Collo aire, deixo-me atrás e apoio-me cos codos ben abertos. E ao soltar apreto todo fuerte e solto. Collo aire, apóiome e ao soltar arriba. Collo aire, vou atrás, doblo ben estas rodillas, separo un poquinho as pernas, pés alineados, a espalda ben apoiada, levanto a pelvis, apóiome ben, codos ben abertos, e ao soltar, pés dereitiños, e ao soltar aire, subo os codos ben abertos, mantéñome aí mirando, a parte alta da espalda, aí ben traballada, ben apretada. Collo aire, vou hacia atrás, os codos ben abertos, a espalda non
non me permite que me quepa nin a man, nin un folio de papel, nada, vale? Que me provoca dolor, incluso lesión. Levanto a pelvis e apoio ben, vale? E xa non me movo, veña. E ao soltar, aire cos codos ben abertos, subo, quedo mirando as rodillas, os pés dereitos, e aguanto mirando as rodillas mentre solto o aire. Cando acabo de soltar o aire, vou hacia atrás. Apreto e vamos. Aí. E fago dúas veces máis. Collo o aire, vou hacia atrás, contraio toda a musculatura, suelo pélvico, mantéñome todo tenso, solto o aire despacito cos codos ben abertos. Veña, e vou a última, vale? Última. Vale, e quedo hacia atrás en esa mesma postura cos codos ben abertos, as manos detrás da nuca. Cruzo a perna esquerda, vale? O pé ben alineado, parte baixa da espalda ben apoiada, e vamos a levar o codo dereito hacia a rodilla contraria, neste caso, collo o aire e ao soltar un pouquinho. A parte baixa da espalda ben apoiada. Collo o aire, vou hacia atrás, apoio a nuca, codos ben abertos. E ao soltar, levanto só un ombro e un omóplato, o outro non. Aí un peliño, nada máis. Codos ben abertos. Collo o aire e baixo. E ao soltar, teño a espalda ben apoiada, se non corrijo a pelvis de novo, barriguilla, e vamos a un ladinho, un pouquinho, parte baixa da espalda, ben aplanada, e vou hacia atrás. E vamos, hijo. Una, aguanto un pouquinho mirando, vou a última, solto, contraendo suelo pélvico, Vale, e ao acabar, quito esta perna, alineo, rodillas, pés, non xunto ni rodillas ni pés, quedo alineado, espalda ben apoiada e cruzo a outra perna. Veña, corrijo a pelvis, apoio ben apoiada en todo o ejercicio, dobro ben a rodilla como me vaya cómodo, e desde aí collo aire, e ao soltar levanto un ombro, un omóplato, o outro apoiado, e toda a parte da espalda ben aplanada. Collo aire, cuello atrás, e ao soltar, vamos, solto, aí, veña, collo aire, traballa a musculatura lateral, oblicua, e vamos, antes traballei un poquinho a parte alta da barriga, agora un poquinho lateral, e despois vou ir hacia abaixo un poquinho, collo aire, miro hacia, estiro o cuello, miro hacia arriba, e ao soltar, vamos, subo, veña, e fago a última, collo aire, e ao soltar, arriba. Vale, quito as mans, levo as hacia fora, palmas ao suelo, brazos abertos, ombros ben apoiados, espalda ben apoiada, quito a perna, métome rodillas dobladas, estiro ben o cuello, miro de frente, estou totalmente aplanado, ombros, espalda, cuello estirado, rodillas dobladas, pés dereitiños, suspendo unha rodilla, e aí a manteño, non se me move, e subo outra. E desde aí, collo aire, mentres baixo unha perna e toco, co tacón no suelo. Apreto toda a musculatura, barriguinha, suelo pélvico, glúteos, todo ben apretado, e ao soltar aire, subo lentamente xunto a outra, vale? Manteños en ángulo recto. Mentre baixo a unha, non me cae a outra. Baixo a contraria. Collo aire, toco, apreto a musculatura, e soltando aire, fago un movimento moi despacito. Teño que notar unha vibración na barriguinha na parte baixa. Collo aire, toco, contraio, toda a musculatura, e subo arriba. E vamos a outra, toco, apreto fuerte, arriba, en ángulo recto, e vamos, toco por un lado, apreto, subo, e vamos unha por cada lado. Baixo, toco, apreto, e subo. Última, collo aire, toco, barriguinha, empujo, suelo pélvico, glúteos, toda a franja apretada,
e subo lentamente, vale? Acabo o exercicio, pero non baixo dos pernas de repente. Baixo primeiro unha e despois outra. Vale? Vamos ahora. Sigo boca arriba. Vou hacia atrás. Abro o peito. Apreto a barriga. Hombros atrás. Cuello ben estirado. Rodillas alineadas. Pies dereitos. Palmas ao suelo. Brazos abertos. E veña. Vou a subir unha perna. Ben estirada. Barriguinha apretada. Espalda ben apoiada. Collo aire. Contraio toda a musculatura e abro un círculo amplio. Mantendo a barriga apretada, solto aire e acabo de soltar aire xusto cando acabo de facer o círculo. Volvo a coller aire, contraio toda a musculatura e fago o giro en sentido contrario. O tempo que me leva a soltar o aire é o tempo que me leva a facer o giro completo. Se solto aire moi rápido, fago o giro máis rápido. Veña, volvo a coller aire, contraio toda a musculatura, apreto moi ben esta perna e abro. Esta perna non ven comigo, manteño apretada, recta e alineada. Importante este ejercicio para xente que ten problemas, para evitar problemas de caderas e a xente que xa ten problemas, pois intentar, si pode facelo, que o faga, vale? Pero sobre todo para mover esa cadera en todo movimiento, un rango amplio, para que non quede tensa, apretada, lesionada. Veña, vamos coller aire, apreto fuerte a barriguinha, suelo pélvico e fago un giro en sentido contrario. Vale, descanso, corrijo a postura, estiro o cuello, espalda ben apoiada, levanta a pelvis, mova para aplanar a parte baixa da espalda. E desde aí a outra perna, apreto fuerte, collo aire, mentre solto aire fago giro amplio, adentro. Collo aire e ao soltar o giro en sentido contrario, aire. Volvo a coller aire, contraio fuerte esa musculatura e vou hacia un ladinho. Apreto e vou hacia o outro lado. Veña, e fago dúas veces. Unha, apretando por un lado, veña esa cadera, movo a ben, apreto e vou en sentido contrario. Descanso. Suspendo rodillas en ángulo recto, pernas separadas en ángulo recto, non xunto rodillas nin pernas, brazos abajo abertos, palmas ao suelo, hombros firmes, cuello largo, espalda ben aplanada, e veña, vamos hacia un lado collendo aire, deixome levar, pernas e non axunto rodillas nin tobillos. Contraio toda a musculatura e devolvo, soltando aire. Collo aire, vou hacia o lado contrario. Aquí levanto unha parte da espalda, vale? Apreto fuerte, pero non os ombros, nin os brazos. E solto. Collo aire, vou hacia un ladinho, contraio toda a musculatura, metendo a barriga, empujando, contraindo o suelo pélvico, e solto. E veña, vou hacia un lado, apreto fuerte, e solto. Veña, vou dúas máis. Unha por un lado, apreto, vou a última, apreto e solto. Descanso, unha perna, descanso a outra, corrijo postura. Este ejercicio, se teño moita tensión no cuello, se teño hernias cervicales, se teño vértigo, se teño contracturas, fago co cuello apoiado. Os demás, facémolo, vale? Porque hai que levantar cuello, se non temos lesión, fortalecemos ese cuello por arriba, por atrás, vale? Collemos aire, van as mans hacia atrás, unha palma mira a outra, e ao soltar, vamos subir brazos a medida que subimos cuello, giramos palmas, abrimos peito,
Miramos rodillas, as mans cerca da colchoneta, cerca do suelo, palmas mirando ao suelo, non chegan a apoiarse, pero casi. Mantémonos aí un pouquiño, mentre soltamos o aire. Pero coller aire, unha palma mira a outra, e vamos devolvendo. Cuello atrás, brazos atrás. E ao soltar apreto, giro palmas, abro o peito, ombros ben abertos, noto unha vibración na barriga e aguanto, sosteño, solto o aire e espero. Collo aire, miro palmas, cuello atrás, brazos atrás, espalda ben apoiada. E ao soltar, subo, giro palmas, abro o peito, subo, aguanto. Collo aire, e vamos, solto, e vamos dúas máis. Apreto, unha, aguántome, peito aberto, cuello levantado, miro rodillas, pés alineados, espalda ben apoiada, solto aire, e ao coller, cuello atrás, brazos atrás. Fago a última, subo, giro, arriba. Descanso brazos, cuello atrás. Alineo, collo aire, apreto barriga, empujo, suelo pélvico, muslos, glúteos, todo ben apretado, e soltando aire, hombros firmes, cuello estirado, subo esa cadera arriba. Adelanto hombros, relajo e aplano a espalda vértebra a vértebra, mentre collo aire hasta chegar a apoiala por completo. Pero ao soltar apreto toda a musculatura e subo en bloque e mantéñome ben alto aí. Pés dereitos e rodillas, brazos, hombros, cuello ben estirado. Adelanto hombros e teño que sentir pola parte da columna como se vai aplanando de arriba a abaixo. E ao soltar, arriba. Mantéñome apretado, glúteos sobre todo, que me aguanten, barrigiña, e aguanto soltando aire despacio, sin prisa. Collo aire, relájome, aplano a miña espalda. E ao soltar, apreto toda a musculatura tenso e subo. Relájome e repito dúas máis. Una, arriba. E a última. Arriba. Descanso. Vamos a ver como temos esa musculatura da barriga. Se somos capaces de facer este ejercicio, é que estamos ben de forza na barriguinha, vale? No abdominal. Estiramos unha perninha. Estiramos outra. Collo aire, vou hacia atrás. E ao soltar, subo brazos, cuello, apreto a barriguinha, e dun tironcillo da barriga vou levantando, hasta sentar. Collo aire, redondeo espalda, adelanto hombros, baixo o cuello, apreto a barriga, e vou aplanando vértebra a vértebra, hasta chegar a hombros, brazos e cuello. E ao soltar, apreto a barriguinha, subo brazos, solto aire, arriba. E ao chegar arriba, abro o peito, apreto a barriga, estiro o cuello, pés dereitos. Vale? Aí, peito e cuello. Collo aire, vou hacia atrás. E ao soltar, subo, apreto a barriguinha, arriba. Peito aberto, cuello estirado, pés que non me caigan hacia fora. Peito aberto, hombros atrás, cuello estirado, espalda recta. Veña, collo aire, redondeo, vou hacia atrás, aplano, hombros, brazos, unha palma e outra, cuello estirado e apoiado, e repito dúas máis. Una, collo aire, bom. Última, arriba. Vale, e ao chegar aí, descanso. Séntome ben, apoio ben eses osiños salientes, estiro ben as perniñas, non me caen as pernas hacia fora, levo o tronco adiante, levo o peito adiante, levo os ombros algo atrás, levo a barriguinha para dentro, estiro o cuello como se me tiraran del, levo os brazos adiante e os ombros atrás, ben dereito, e desde aí collo aire,
Si teño hernias na espalda lumbares, fago con rodillas dobladas. Este ejercicio, ¿vale? Si non, intento así. Collo aire, repito, peito, corrijo postura, hombros atrás, barriguilla, cuello estirado, brazos a altura dos hombros, e ao soltar, adelántome. Pero os brazos non me caen, as miñas orellas quedan no medio dos brazos. Collo aire, apreto barriga, subo, hombros atrás, peito aberto, tronco adiante, estiro ben ese cuello, estiro ben esa espalda. E ao soltar aire, apreto barriguilla, e vou adiante, 2. Collo aire, coa barriguilla ben apretada, abro o peito, estiro o cuello e meto totalmente recto. E ao soltar, adiante. Collo aire, peito, barriguilla, cuello, e ao soltar fago dúas máis. Una, tronco, barriguilla, peito, cuello, última. Adiante. Veña, incorpórome e desde aí corrijo postura porque tronco, barriguilla apretada, peito aberto, cuello estirado, brazos adiante, collo aire e ao soltar, ca forza da barriga impídeme que me caia para atrás, mantéñome e aguántome. Aí. Collo aire, subo, abro o peito, estiro o cuello, miro de frente. E ao soltar, ca barriguilla ben apretada adelante, ombro, redondeo a espalda, apreto a barriga, solto aire e aguántome. Ca forza da barriga. Collo aire, peito aberto, cuello estirado, e vamos, solto, e aguanto, solto aire despacito. O ejercicio levemente tempo. Dúas últimas, solto, una, aguanto. Vamos á última. Vale, incorpórome, descanso brazos. Cruzo pernas, séntome ben, tronco adiante, peito aberto, cuello estirado, vale? Tronco adiante, peito aberto, barriguilla apretada e o cuello como si nos estiraran del fuerte por atrás. Estamos estirando toda esa parte central da espalda. A musculatura que nos aguanta da columna vertebral e do cuello. Vamos a estirar a ver, veña. Desde aí collemos aire e ao soltar, descanso. Adelanto ombros e baixo o cuello redondeo a espalda. Pero, ao coller aire, meto a espalda recta, ombros atrás, peito adiante, barriga apretada e cuello ben estirado, camiña a propia forza, como se me tiraran dele. E ao soltar, relajo. 2, collo aire, abro o peito, apreto a barriga, estiro o cuello, e ao soltar, 3, e veña, tronco adiante, peito aberto, barriguilla apretada, cuello estirado, e ao soltar, 4, 2 más, peito, barriguilla, cuello, adiante esa espalda toda recta que podo, estiro ben o cuello e solto. E na siguiente, subo, tronco adiante, hombros atrás, peito adiante, barriga para dentro, cuello ben estirado e aguanto. 1, 2, 3, tronco, peito, barriga e último tironcillo de cuello. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, cambio de postura. Vamos, cambio. ¿Ves? A cuadrupedia. Ahí estamos. ¿Vale? Separo rodillas, alineo pies, rodillas, cuello, brazos, a pelvis. Si elevo para atrás, arqueo moito a espalda. Si elevo moito para diante, redondeo a espalda. Postura intermedia. Aí, teño a espalda recta. Deixo abrir un poquinho o peito, ombros arriba, brazos estirados, estas rodillas ben dereitiñas, a altura da miña cadera, os brazos separados e debaixo dos ombros. Cuello estirado por atrás e miro hacia baixo, vale? E desde aí, vou coller aire e ao soltar meto a barriguilla para dentro e
estiro un brazo, palma hacia adentro, vale? E baixo este brazo. E agora vamos a facer perna e brazo contrario, vale? Veña, collo aire e ao soltar estiro este brazo e esta perna. Aí, a altura da miña espalda, vale? Non subo de máis. Collo aire, baixo perna e brazo. Non xunto rodillas, vale? E ao soltar, perna e brazo contrario. Veña, palma hacia adentro, brazo, non subo máis que a miña espalda, vale? Baixo, separo as pernas, non xunto rodillas, sigo ca espaldinha recta, solto aire, estiro, apreto o glúteo, estiro a perna, adelanto ben o brazo, aí. Vale? Collo, separo rodillas, e ao soltar, estiro ben un brazo, estiro ben a perna. Collo, vale? E ao soltar, vamos por un lado, perna e brazo contrario, ben adiante, aguanto un pouquinho mentre solto aire, vale? Baixo, separo as pernas, vale? E fago dúas máis, unha por un lado, aí, entón, fíjate adentro, esa espaldilla que non me caia, vale? Fago a última, vale, descanso a cuadrupedia, corrijo postura, e desde aí collo aire e ao soltar, meto chepa. Pelvis hacia adentro, miro hacia abaixo, brazos debaixo dos ombros, rodillas separadas, e desde aí vou coller aire e ao soltar basculo a pelvis, arqueo a espalda de atrás adiante, non levantes tanto, e aí quedo, vale? Volvo a coller aire, apreto a barriguilla, empezo de diante, cuello, ombros, pelvis hacia adentro, redondeo ben esa espalda, vale? Non xunto rodillas, Desde aí collo aire, apreto a barriguilla, e desde atrás para diante, arqueo a espalda, un poquinho máis, e miro hacia arriba, non? Vale? Volvo a coller aire e desfago a postura de diante para atrás, meto choca, traio a pelvis hacia diante, estiro ben, volvo a coller e ao soltar, contrario, e aguanto soltando aire. Volvo a coller aire e cando toque soltar, meto chepa. Volvo a coller e cando toque soltar, quito chepa. Pelvis hacia atrás, arqueo a espalda, vale? E fago dúas máis, veña. Collo, meto, relajo ben esa espalda, estiro ben esa espalda, quito a tensión toda da columna, e veña, movo ben esa espalda, centro no movimiento, e fago a última. Veña, vamos, meto chepa, vale, descanso. Pódome, xa que estou máis sentar atrás, acabo, sento-me atrás, adelanto ben os brazos, estiro ben o cuello, e meto as miñas orellas no medio dos meus brazos. Non apoio codos ni levo a frente a colchoneta. Séntome de novo ben atrás, dou un pequeniño máis de estirón de palmas, de dedillos, abro ben o peito e dou un último tironcillo de cuello por atrás. Vale? Estiro o cuello por atrás. E aí quedo un pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuadrupedia, métome de rodillas e levántome, veña. Vale? E veña, desde aí vamos a probar, que se está acabando a clase, a poñernos en unha postura nova. A ver como sale, vale? En pirámide. Desde aí, corrijo postura, collo aire e ao soltar, arriba de puntillas. Meto a pelvis ben arriba, ben atrás, abro o peito, estiro o cuello, meto as miñas orellas no medio dos meus brazos. Vale? E desde aí collo aire e ao soltar, meto unha rodillilla ao suelo e a outra. Vale? Non saco brazos, non caio hacia atrás, nin caio hacia diante, vale? Quero unha cuadrupedia a 4 patas, aí desta maneira, rodillas debaixo caderas, mans debaixo dos ombros, peito aberto, pelvis no seu sitio, espaldinha recta, barriga apretada e cuello ben estirado. E desde aí collo aire, apoio os dedinhos dos pés e ao soltar, complejo ben para dentro, arriba, ben atrás, pelvis hacia arriba, peito aberto, brazos ben adiante e por último, cuello. Aí, no medio dos meus brazos, vale? E desde aí collo,
e vou rodilla ao suelo e rodillos. Volvo a coller aire e o soltar, arriba. Peito aberto, cuello estirado, manteño. E desde aí volvo a coller aire e baixo rodilla e baixo rodilla. Dúas máis. E veña, vamos. Arriba. Peito, cuello, pelvis ben arriba, ben atrás e brazos ben estirados. E desde aí collo, baixo rodilla e baixo rodilla. Fago a última, collo e arriba. Vale, peito, cuello ben estirado. E desde aí collo aire, baixo rodilla soltando e rodilla soltando, vale? Estiro en peines. Séntome ben atrás, de novo, adelanto ben os brazos, abro o peito, estiro o cuello, meto as miñas orellas no medio dos meus brazos, e desde aí collo aire, e ao soltar, veño a cuadrupedia, aí, desa maneira como antes, deixo vir hacia adiante, pero meto un brasillo adiante un pouquinho máis o outro, meto pelvis, arqueo a espalda de atrás e adiante, abro o peito e por último miro un pouquinho hacia arriba. Se teño molestia na parte baixa da espalda, non exagero esa postura e se me vai mal, ni siquiera o fago, vale? Collo aire, apreto o ombligo, espalda recta e aproveito a estirar o cuello por atrás. Non vou tanto atrás porque teño un pouquinho máis os brazos adiante. Séntome e estiro o cuello fuerte por atrás e estiro ben esa espalda. Volvo a coller aire e ao soltar meto chepa, meto a pelvis a colchoneta, arqueo a espalda, abro o peito, ombros atrás, por último cuello arriba. Volvo a coller aire, ombligo apretado, con a espalda totalmente recta, que a miña pelvis ben colocada, cuello ben estirado, sento-me atrás, redondeo a espalda, levanto brazos, estiro o cuello por atrás. E veña, collo aire, e métome, e saco aire. Volvo a coller aire, e vou hacia atrás, e fago dúas veces. Veña, e relajo ben esa espalda, e quito as tensións, e estiro agora, estendo esa espalda, arriba. E veña, e sinto como a miña espalda, a miña columna vertebral móvese, ten movimiento, non está rígida, flexionase e estírase. E veña, meto e quito postura. Vale, vou facer a última. Veña, vou hacia atrás, apreto a barriga, abro o peito, estiro ben o cuello, e veña, vou. Vale, poño a cuadrupedia, vou acabando a clase de cuadrupedia de rodillas, adelanto unha perna, adelanto a outra, corrijo a postura. Se teño os pés hacia dentro, meto os dereitos. Se teño a pelvis hacia atrás, meto no meu sitio. Se caio os ombros para diante, meto no meu sitio. Se miro moito por suelo, miro moito para arriba, estiro o cuello e miro de frente. E teño unha postura alineada, espalda, pernas, e cuello, brazos e ombros. Cunha lixeira tensión abdominal e que a vida diaria mantemos todo contraído, brazos sueltos, ombros atrás, cuello estirado e andamos dereitos, vale? Pois nada máis, fui a clase todo por hoxe, isto foi todo por hoxe, e mañán volvemos a vernos de 5 a 6, se non hai novedade. Esperemos que non. Recordarvos que de 11 a 12 mañán tedes aeróbico con Alberto e de 5 a 6 tedes pilates, dúas actividades totalmente opuestas, unha dinámica aeróbica, esta máis unha tabla de ejercicios terapéuticos que nos alinean o corpo, que nos corrigen posturas, malos hábitos, estar sentados, leendo, conducindo. E bueno, son totalmente distintas, pero son compatibles, pódense facer as dúas, unha pola mañá e outra pola tarde. Recordarvos que tendes estas clases, se non as pudastes ou non quixestes facelas en directo,
En calquera momento, dádeslle e podedes ver, vale? Recordar de novo que é un programa do Consello de Vimianzo para xente, para todos en general, que estamos confinados na casa, que pasamos moito tempo leendo con tablets, cos ombros caídos. Recordar que hai que abrir o peito, hai que apretar a barriga, hai que estirar o cuello, hai que corrigir a postura, vale? Porque veñen os malos hábitos, veñen as malas posturas, veñen as lesións, e veñen lesións xa que non se solucionan, vale? Nada máis, esperamos vernos mañana. A mesma hora, mismo sitio. Chao, Candela. Bueno, vale. Veña, ata mañana.